Ljudi bok, ovdje je Marko iz Glas Dijaspore. Ja baš u trgovini ovdje, u Schwäbisch Gmündu. I pogledajte što sam našao. Skoro koliko kuće. Vidimo se. Yo, pozdrav ljudi, ovdje Web, Depeša sa Sebeša, pozdrav iz budućnosti, velika podrška i shoutout za Glas Dijaspore i brata Čarugu, shoutout svim Rap Skills fanovima, obavezno dođite na sljedeći Rap Skills event, 6 Feet Under, Osijek, Klub Exit, 12. decembar, u odnosu na sve do sada za klasu iznad, ako propustite ovo, to je samo vaš gubitak. Vidimo se tamo uskoro ljudi, peace. Probao stati jer kod kuće je najljepša, ali sad ipak moram dalje. Osječka je priča, bogata knjiga, koja nas često zove da ju se ponovno vratimo. Zarobljen u vrtlogu gdje hodam u ničijoj zemlji, lebdim u petoj dimenziji i mislim o sebi. Vidim što slijedi, shvaćam da nema značaja, izabro sam stazu kojom kročim, nema vraćanja. Ko voštene figure ostajemo bez duše, a po glavi luta misao koja tone sve dublje. Vječna idila, u mislima se skriva, u potrezi za njom svaka priča ima smisla, dok jedine ispituju ne žele slušati. Onda ga baci, treba se već uslikati i to objaviti na šetaču. Juuuuj, Švabe. Počinjemo, di ste ekipa, evo novi spisak, novi Glas Dijaspore, danas broj 6. 5 za mene. 5 za njega, 6 smo u principu htjeli preskočiti jer je to vražiji broj da nas ne bi odmah Zrinka K uhvatila u klinč i pisala o nama. Iako bi bila dobra promocija, znaš, Zrinka K. Dobrodošlice, evo, shoutout, odmah bacamo na početku za Weba, bacio je intro i Web, šta odmah kaže naš Web? Web poziva nas za battle 6 Feet Underground 12.12. u Exidu u Osijeku. To vam je bivši pandur tamo kod Uskoka, ko zna, jel, tamo Uskoci, 3 kune. Baš bi htio biti isto tamo, ali moram na faks, tak da... Da, mislim, jednom ćemo doći sigurno na te batlove i Da li ćemo smjeti biti co-host? Vedrane, javi nam. Ili co-ho. Okej. Dobro, uglavnom, evo, šta je tu, idemo dalje, pićemo. Newsu na intro smo uzbacili, možda bi bilo autentično da je to bio Web, ali nije bio Web, bio je loš utjecaj, iz jednog dobrog razloga. Zadnji puta smo epizodu snimali na dan grada Osijeka, ja to nisam skontao, zato, evo, malo, ko simpatizira, ko ne, danas malo dekoracije, ali samo radi bijelo-plave boje. Izbacili su EP, čekirajte ga obavezno, produkcija od Vorda Beatsa, sad se zove Patosi koliko znam, i napravljena za dan grada Osijeka, kako kontam isto izašlo. Od nas sa zakašnjenjem, čestitke gradu Osijeku za Happy Birthday, da. I to bi bilo to što se tiče lošeg utjecaja, čekirajte svakako tu traku. Shoutout za moju ekipu, Tomba, Fan, Trale, Dupli, Vorda i Matej Lazić, švogor zvani Lazo. Čikiri ček, idemo dalje. To je opet bio HDZ. Opet HDZ. HDZ zna i to je... Gotovo. Prva, šta dalje imamo? Idemo dalje, ajmo. Ajde. Prošli puta ste čuli onaj beat u Glas Dijaspore broj 5, to je bio beat od Toze, onaj cool sa klavirom. Toza znate predobar beat. I taj beat će biti na sljedećem mixtape-u od Salt and Flow i repat će Spit, Dovla, Arod i... Neafirmisani. Pomoći ću mu, jer inače opet moramo titlove stavljati. 5 puta smo to 5 puta probali, presnuo sam, morao sam... Uglavnom, to su dečki od Rap Skillsa i njima isto pozdravi, shout out. Čekirajte, uskoro će ta negdje stvari izaći van, tako mi je rekao Toza, to su ono malo secret informacije. I sad smo vidjeli najavu malo prije od Rap Skillsa na netu, objavili su... On smije na mobitelu postati sve, ali ja ne. On ne smije, da, on ne smije. Tu je stroga pravila u režiji i to se ne smije. Uglavnom, što smo htjeli od Rap Skillsa reći, ovaj puta je bilo na njihovoj stranici, samo trenutak, sad ćemo čekirati. Uskoro objavili su da danas, znači, neće doći novi battle van. Obavijest, evo ga ovako. Znači, zbog intenzivnih priprema
samo trenutak, sad sam otišao na video, jevem ti sunce, pa jevem ti čovjeka, pa to nema ni... Evo ga, zbog intenzivnih priprema za naš posljednji ovogodišnji event 6 Feet Underground, kojim ćemo proslaviti godinu dana postojanja Rap Skills pokreta, prvi battle iz Podgorice neće biti dostupan za gledanje u 12 sati. Ja mislim da je to zbog onih terorističkih. To je 100%. Joj, da, bili su u Podgorici. Da, 100% zbog tih terorističkih napada. Battle će biti na internetu tijekom dana, u tom periodu pogledajte ponovo po mnogima jedan od naših najvećih klasika i naš najgledaniji battle Split vs. Random. Možemo li dogurati ovaj klasik do 100.000 pregleda do 12.12. Iskreno, sami nismo znali da to ima toliko blizu, znači 97 kila pregleda. Gurajte, mi smo sad otprilike 100 puta još pogledali. Šerajte i to zaista Split je bacio ko pravi lega to. Znači, imamo dvije ideje, to nam je treća točka za danas, ali ne možemo se odlučiti koju da kužiš, proguramo prvu, zato moramo to na fair način pred vama riješiti. Pa ne par. Pa ne par bim bam bus, koji spadne taj je trus, Amerika bim bam bus. 5. Ja dobivam. A ja sam ga nagovorio da pokaže 3, onda me poslušao. Da. Viš kak se znao, Vidi se ovdje ko je 6, ne bi ga kad ti još duguje pare, Pa da, to mora. Ne si ti stara opet gledati. Ma ne, šalim se. Imamo dvije ideje, znači, radi se kod mene, evo recimo od toga, hashtag tvoja mama i napišite najbolji vic o mami, znači tvoja mama je toliko debela da kad obučeš žutu kabanicu da izgleda kod taksi. Napišite nam najbolju foru svoju koju znate ili koju ste izmislili, svakako s tim hashtagom idući puta čitamo te fore vamo, i to. Moj hashtag je bio polj. Ali dobro, ajde. Reci ti svoju ideju. Moja ideja je bila hashtag Night Punch. Ja sam mislio da stavite u komentare vaš najdraži punch od Rap Skills betlova i napravite hashtag Night Punch. Recimo, ja bi neki uzeo od možda Charismatic i Charismatic Punch, hashtag Night Punch. Može drugi put. U principu možete oba dva staviti, ali idući puta čitamo ovo sa mamama. Znači, hashtag tvoja mama je, to dalje napišeš Ako ste se ikad pitali šta ja pijem ovdje, ništa, ja to sad tako čujem. Da izgleda kao da nešto radim. Znači, svakako to bacite, a možete i baciti Night Punch, znači N-I-P-U-N-C-H, tako napišite. I bacite najdraži punch, pa ćemo i to jednom pročitati. I želim još reći, this idea is brought to you by Chromed Face. Chromed Face nam je dao tu ideju, shout out za njega, brate, još jednom ništa, ja dolazimo do 4. točke, to su naši shout-outovi, nemam pojma ni koliko vremena imamo ni ništa, ali još malo, moramo ručak kupovati. Shout-out za Arona, svi znate Arona od starog Jare sin. Arone, sve najbolje za tebe i za tvoju familiju. Shout-out za vas sve uz pjesmu, nemam pojma, Sijem žito raste grahorica. To je za nas dvojicu najbolje. I idući shout-out, dao bi shout-out Jantaru radi ove preporuke i Sjen 187 također shout-out. Od Einsatzsiebenstraße 2, ili? To ne želite znati. Ne, pogledajte na YouTube-u Einsatzsiebenstraße 2. Neću stavljati tvoje majke. Sjena 187 par 2 se zove PT2 kanal na YouTube-u. Ako želite pronaći nešto od repa hrvatskog od početka, čak i od cijele hip-hop kulture, čekirajte njegov kanal obavezno. Svaka čast, ja sam se iznenadio kad sam skontao da većina starih stvari koje slušam od prije sa njegovog kanala, kao recimo Real Psychedelics ili Tremens je inače bio prvi hip-hop party na kojem sam ikad bio, njegov nastup u Oxygenu u Osijeku. Imaš i shoutout koji? Opet Charismatic. I da, nisam htio više bacati shout-outove zato što... Jesus od Einsatzsiebenstraße bande i pozdravljam Jesusa u Hamburgu. I još za kraj, ako se čudite zašto nismo danas spomenuli Armanda, pogledajte malo bolje ovaj video. Jednostavno pogledajte bolje video. I to je to, shout-out za cijelu ekipu dole, čekirajte, znači vjerojatno kad ovo izađe već će biti izbačen novi Rap Skills Battle, mi ćemo ga u idućoj epizodi malo analizirati. Čekirat ćemo sumnjive ljude u publici koji mogu biti teroristički napadači
I pa šta, vidjet ćemo još točno, ne znam šta. Shout out od cijele ekipe i odavdje. Stay tuned, support your local hip hop. Pozdrav gradu Osijeku i nadam se da se vidimo uskoro. Ekipa 031 Osijek, shout out VNO Osijek, Jug 2, ovo ono. Idemo kuhat ručak, ima li one musake od jučer? Naše ulice su patosi, 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 yeah. Naše ulice su patosi, životi krajnosti, klinci narkomani, roditelji alkosi. Živimo u kapsuli van doticaja stvarnosti, proljevamo rakiju dok se univerzum raznosi. Nisi morao bit na litici da ovdje pao bi i ostaneš bez ruke ak si krivom bojom farbo zid. Pomješani narodi, posvađani kvartovi, kirba je na ulici dok se ne dogode svatovi. Crveni političari, bijelo plavi Staffordi, prljave su ruke svima pazi.